Waldorf Weekender, muzički festival u Nemačkoj. Fanovi izvornog rock'n'rolla, pored uživanja u muzici, mogu da se na bazaru opreme od glave do pete. Mnogi od njih na Weekender dolaze automobilima proizvedenim kad i njihove omiljene pesme. Ovo je priča o jednom od njih. Edsel je bio zamišljen da bude najbolji automobil u Americi, a zapravo ušao je u istoriju kao četvorotočkaš koji žvaće limun. Da predstavimo ovaj zanimljiv automobil, pomoći će mi članovi britanskog rockabilly benda The Bullets. Brett, Gary i Tony zvuče otprilike ovako. Ipak vratimo se našem old-timeru. Fordov brand Edsel trebao je da redefiniše višu srednju klasu, to jest da ponudi automobil budućnosti. You got the buttons here on the steering wheel for the automatic gear shift, which is quite rare that you don't see nowadays very often. Prve mušterije će otkriti da baš upravo ovaj deo najviše voli da se kvari. Ipak, Edsel je bio savršen po pitanju enterijera. Hey man, you can fit 3 people in the front. That's cool. No backseat drivers. Problem Edsela je bio taj da je ponudio luksuz u pogrešno vreme, u sred recesije. Dizajnerski detalj, središte grila u okviru potkovice, nije doneo sreću Edselu. Mnogi su primetili da gril izgleda kao da je pojeo limun. Sa 118.000 proizvedenih primjeraka za 3 godine, Edsel je proglašen promašajem. U današnjim novcima ova avantura olakšala je Ford za gotovo 3 milijarde dolara. Pomenimo i neke čisto praktične komponente Edsela. Hey. Hey. Did you know the capacity of this trunk is 1,000 liters? Sorry, it's not enough. Nemaš pojma. Hey, man. Vrsta. Iš. Hey. Nego, znaš da je kapacitet ovog prtljažnika 1000 litara? Wow. Yeah. Svaka roba ima svog kupca. Edsel u top stanju danas se prodaje i za $100.000. Nije loše za promašaj.